Aerodroma Ljubljana smo veseli, da se vraća nazaj v novi podobi prevoznik, ki je tukaj bil že tradicionalno. Pre svega radostno vest, da se vraća zapravo prevoznik koji je tradicionalno bio prisutan na našem aerodromu i na tržištu, a kao drugo znači veoma agresivan nastup na tržištu jer je iza Air Serbije Etihad sa dosta jakom mrežom letova, a mislim da i cjenovno će biti to veoma ugodno za putnike ne samo iz Slovenije nego i za regije, to je znači i za austrijski dio, italijanski dio i hrvatski dio što gravitira na naše područje. Pa mi računamo da će biti par 10.000 putnika godišnje, zavisi koliko će biti punjenje, a u ljeti ja mislim da je plan čak da se pojača više nego dnevni let, još nešto dodatnih letova, tako da sve u svemu verovatno par 10.000 putnika godišnje. Sa tim što sad Air Serbia ulazi i nadam se da će s Adrijom napraviti isto dobar ugovor, da bude letanja još više i bolje vezano, nadam se da će to biti za poslovne putnike dobro. Cijena, dobar tajming, moraju napraviti jer sad je Adria u imenu JATA letela, bio je co-chair agreement, sad taj je prekidan i sad mislim da pregovaraju novo suradnju. Verovatno isto neki co-chair, da se priznaju karte, da prodaju jedan drugoga, da se objavljuje vozni red jedan drugoga. Nadam se da će biti takav ugovor. Mislim da se ovaj let idealno uklapa u odnos između Srbije i Slovenije koji su veoma dinamični. Pa za državu Srbiju je prvo veliko zadovoljstvo da je Air Serbia obnovila letove nekadašnje koji su postojali između Beograda i Ljubljane. Mislim da su odnosi između Slovenije i Srbije veoma dobri i intenzivni, da je komunikacija u oblasti ekonomije, kulture, trgovine, turizma veoma dinamična, tako da će letovi Air Serbije, ja mislim, doprineti daljem razvoju te dinamike, što u ukupnim odnosima u regionu daje na sve većem obimu. U tom smislu i što se tiče prisutnosti Srbije u Sloveniji, Air Serbia je još jedan veliki i značajan doprinos tome. We are delighted and proud that Air Serbia is now flying into Ljubljana. It was in 2010 that we last flew here, and it's really good to reconnect once again. This connection will benefit the citizens of both countries, Slovenia and Serbia, as well as tourism in general. Importantly, the Ljubljana flight offers excellent connections through Air Serbia's hub at Nikola Tesla Airport to many key business and leisure destinations throughout Europe. These include Stockholm, Rome, Vienna, Copenhagen, Brussels, Düsseldorf, Stuttgart, Bucharest, Zurich, Milan, and Berlin. The Belgrade to Ljubljana service will be operated by the ATR 72 aircraft, although many connecting passengers will be able to experience the A319 aircraft throughout Europe as well. We have set our goal to become the leading airline in the region, and today is an important step in that journey. We look forward to welcoming you on board to experience for yourself the commitment in the service, completely refreshed menus, and our welcoming smile. Thank you very much.